Capek banget nih Aye. Kayaknya Aye udah jalan jauh banget deh. Aye mau istirahat dulu ah. Cendol, 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 cendol. Itu ada tukang es cendol tuh. Kebetulan Aye lagi aus. Aye beli ah. Bang, beli es cendolnya ya bang. Oke, ini cendolnya. Makasih bang. Iya, sama-sama. Cendol, 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 cendol. Ah, seger banget. Lagi ah. Nikmat. Balon, 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 balon. Ayo, siapa yang mau beli balon? Wah, kayaknya haus banget nih bang. Iya nih bang. Aye abis jalan jauh, capek, jadi haus deh. Mau beli balon Aye nggak nih bang? Bagus-bagus loh. Ada warna merah, putih, biru. Pokoknya banyak deh. Nggak dulu deh bang, kapan-kapan aja, makasih. Ya udah deh, Ayah jalan dulu ya bang. Iya bang. Balon, 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 balon. Bakso, 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 bakso. Itu ada tukang bakso tuh. Kebetulan Aye juga lapar. Bang, beli bakso ya bang? Boleh, baksonya mau pedas apa enggak? Pedes ya bang? Oke, ditunggu ya. Ini baksonya. Makasih bang. Bismillahirrohmanirrohim. Nyam, 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 nyam. Enak. Nyam, 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 nyam. Enak. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Alhamdulillah, Aye udah kenyang nih. Aye mau lanjut jalan lagi ah.